Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about bottled cola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits. Ni Sambula sai Newsbreak Na Vakaleleka ni nonda i tukutuku. Ende nei liu ni Fiji First o Borenge Bain Marama, and nona vakamazala taka na nona beito koini wana wuni lao ni matini tu o aya side Kayum. Amba sikana taro mai beir na leni bonua e wudi mai no sorry, and mbongi na no and buki ni nona wakaitabita ki koa and matini tu ni Bain Marama. Tukuna Bain Marama nindingi taki side Kayum and buki ni kila ka e tu bei koya, kando wakarorongo kina beika e ngandrebi me wakaidori. E sanga ni me bakando nui na wala kere ni songo baka tutu taki na One Fiji Party, mai buana registrar ni vendingi ni kua. E kaina chairman ni songo baka tutu taki o Filimoni Wasarongo, ni roto na wakaidori tiko na beika me rani mbiu taki telekina na nonoto i wala kere. Tukuna Wasarongo ni roto na daka waleka kena wani wala ni vendingi ena tikina ongo. E samai bakandei taki tiko na songo baka politiki na Fiji United Freedom Party, me kaona ni songo kana wenga te takatiko na vendingi ena wula o September. Tukuna na presidente ni songo o Jargath Karui na Rat, ni roto na ngandrebo me nandoa na songo me rungo di kina nandomonra na leo ni bonua. E kaya o Karui na Rat, ni rao ni nangai wakaidori na nonroto wuna wa woki, ni uti na kena wakandei taki na mata ni songo kena tuba ni nonroto bengarabi. Kiningito, e kane wakalesi liu ni bola ni rugby unioni ana nondo bonua o ronro tambo levu, dengan reba mena wakaidori bidana bebe isau, ana kena didibaki na bola ena kiongo. Amai tekebu bengarabi ana bola o tambo levu ni kua. Samai dawe kere na Vakaleleka ni nonda i tukutuku, ni te moa demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about bottled cola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.